Singri Harino legacy of receiving. Achu Kangaza Chingum Sunday Tradak Jishat Cycle B Kababing Songcha 16 2 to 4 Kala 12 to 15 Ephesians 4:17 Kala 20 to 24 John 6:24 to 35 Varivrahi matha hai lagla ili se midle ahi ili se milisitle ihi sem kasok kukhaya or maning mane itum kalatawi society hila sok nasakta le free our own society is also becoming kya ka khamshung iwi gachunga problem bing kasok hi kiwangkla chilaga ina ikla tali kala katay bingli itum hi kupkahaya otsak bing kathane as finished products the view gasa khayeng wiwangne kala chitha da sada ina kala tali kala katay bingli Rasangda clay growing kamaya allowancy makhmi vivangne kala rasangda clay growth hi itum katongana the sakatap the clay faltering la involved sangdale gachi sakatap hi mang kapaine kachia kiwangkala chilaga itum hiya mikamone hi vrana ne jaina ana itumli laluida twinga saglaga itumi mirin songja zatmamanda kleine Israel now being we kasak problem jiva atumi khan sakmili Rawi roll sang midale kala lang maida China promised land le thansang khimi athumna tuida malaik hai chine la phoana phaning ong da sai prohona athumli kazingram we aina khamwi mi la 78:24 Hiaina paning ong sak singdele ra atam chili or saye kala arela sadle gaji seha akha ra or sadle gaji machu quick pai kazang he all Irish 8th century with seha Paulak aina kathe sada Saint Patrick's breastplate pray lily e aju ngakar thui rawi pangshap aina pilot thanmi khawai rawi young aina khayok mi khawai rawi thangmet ili thanmi khawai rawi amik ibi wang mangali yengmi khawai Rawi akhana ili sami khwai Rawi tui ibi wang matui mi khwai Rawi apang ili ngak mi khwai Rawi apong the way ibi mangali le Rawi changwai ili ngak mi khwai Rawi raimi ili phi mi khwai Jipi bing we kalen bing aina makapha kasui bing we aina kangachan bing we aina ili khanang sak mi khangai bing saikoro we aina kataga maninga ka khanganai ka akamang alone kala asang lungli khle Chan po hi itum na katay pingle assure sada jipun ngay kachia
namang malay mane kalab revrana nawi lungli ot sadle gachi theng sak ngai thai zilala Israelite ping thada Exodus 16:2-4 likahang marak khali sang khing kala ka chot ping khra tharan itum kachi ka thaba kapum ka shiu phokke crumble maninga ka katai thang chishuwi atamli thada are roiwi otsakli pen sak khawai itum na vrivrawi wang phasate amen amen inatumni kahang ne natumni iwi wang phasate kle natumna khutam kathai chi wang maning mane kha natumna khamoi bingji chag hai kala chibem kahai wi wang ne the chishuna hange John 6:26 kahang hi aina are ruwi outping important masamane gaji maning mane hi itumi wang sakmataya otsak factor masadale itumi wang kashungda khyasi ka pai mirin ring khawai for us to live a decent and dignified life kha jishuna kahang thala Siman ke gichi kasakazawi wang ngalang masar alu kha katang makhwai karingawi kasakazawi wang ngalang chalu the Jishuna 6 John 6:27 li hange Saint Albert the Great cheers with Dr. Kahaka Aka Middle Ages li German Dominican Bishop B. Kaphawa Ledic on cleaving to God Li Hita the North Side. He very Ramana or psychorally Ana Mia Atumi Kangasa their being Atumi Sakashap capacity Kala Atumi Otsak action Kajia Atumi Pangshap Yang Sakashok operation Kangaza nature Kasakava the manner Kala memberly order Kasa Kharid Kala Khon Matayla Kaina mark the work of art li Masungniga the Kangaza nature li Paning Rihailaga Sakashok operation kasathada katam aina takam aina khangasa naturally operation sakashok tharan rida rivrawi themsak semda khle creating ringasakta khle sustaining kala hukumida administering sadakle kaji amang wilile katang makhwaya pangshap thangmed wisdom hakamate kala changdakhle lukhamashan mashun kamashung legacy kala makhangase atam makhwat kala thai sab sargachia awi mangli khlene khanawa twichat pingli Saint Albert na kapawi makanalak kaji kakhnangli phaning ung sakke kajia revrana yengmi haugida anahange nathumi malung khring revra isamewi pangli horsam mi haulu anan nathumli yengmi lakke the Peter na awi city khre 5:7 li hange ngahom kasa kajivu every morsel of food itum na samkapang rav kaina khamine chibi wangai na kaknya kapali itum na
Gentiles helping thada mok thila kha manglali ngachailu sit kahai ringlo da mahodli Shipping psychorally itumna sagi gaji darkarva Rana or sadle gaji sisanki gaji jimaye Hiana itumli John mida bab kamay lapay Ajuwi kapapingli apong factor kutumayna jithay mihaili Kare ana sambang nasakmi He supplies. He will wrap anane. Itumli mana kala kwil sabing migasai. Yenglo gazingram aina ina chat rota sakre. The Exodus 16:40 hange. Jishuna mipingli sanham sakhung rok tharan. Orsot event hi paning onge. Miping ali laluida hakasad bingli ana hange. Amen, amen. Kesangkat aina ina natumli kahangne. Natumli kezing wi aina kami ji Moses maning mane. Ka isawana kezing ramwi aina kamine. Warena kami kamuijia Kazingram aina thai kala okatili karing mangla mi John 6:32-33 Kakniali be ana shai with me he intervenes mi ping na kasakasa wat kahai viwang kakapong tharan grumble Rivana athumi sikafu kazot lungli zangmida shaywut mi laga athumli tanmi Rivrangwi shaywut kemi zangmida klehi achuwi okutui masun apongli kalami kumo mirin we basic issue being apong binglila sampang fuye kakathum See ana yengmi he cares Rivrana itume pusa kala mangla kanini yengmi itumna pusa viwang ngalang jarda yeng lakha kala material darkar ping kala pusa wi ngalang jar ngak lakha Rivrahia itume katang makwai salvation li interest kwimi mi pingli legacy yengkami ka hak ka aina kasok athumna pusa materially gpm khwai pha khara pingli jisuna invite salaga katang ma khwai karing wiwang hon ngsak kala hi mashunge yengkami we khutamne Thangajita we mirinli, Vivrahi itumi okuthili active sadale, Kala ahina, yengmidale, supply sadale, Changmida sabut midale, Kala yengmidale gaji, Bhap takwai, Itumna muthor, hopok sigajiva. Then itumi spiritual life, Mangla mirin, Toksangre, Kala pangasakre Legsivanoping Krista wi mga aina Polna spiritual revolution ko ho Itumna chat kahai Underwent Arewa Ogtui orsak Material being na itumli Mapen ngasak ralwi mane Kasingrami aina kara Kasagazali itum darka saye Karinga wi khamui ituna masli samgapang jine Ningsili natum saikoroli varina somirino